Hallelujah. Ngiyanibingelela abazalwane nasemina egameni lika Jesu. Jesus. Ngiyambonga uNkulunkulu. Nanamuhla lo vete nalilithuba ukuthi kungaba kuhle kube bengingeme ke bazalwane. Akukayi ngekuhlakanipha kwami. It's by the grace of God. Nawubuka lo musa waNkulunkulu uyakukhetha. Yena lo ngabuki buso bemuntu. Yena lo ngabuki ukuthi utalwaphi. Atikhethele nje nomdzala wetinsuku. Ngicela kubingelela abafundisi bonke labakhona. Ngivusele bobabe, ngivusele bomake, ngivusele insha neSunday school egameni lika Jesu. Ngicela phinze nithi shayile tandla abazalwane. Hallelujah, hallelujah. Ngiyambonga uNkulunkulu lokunikete naleli thuba as I pray athi makangithi angite ngito share this Sunday ngithi how yenkosi moya ngcwele help me kodwa nalabo mfana bakho ngithi abaniketa ini wathi moya ngcwele uyathi empilweni yekukholwa siye sihambe siphelelwe ngemandla kunanako lokuthi bese asisakhuli siye manje ukufisa uve lokuthi yathi nangithandaza ngathi I am struggling uyathi nangifunza live la uNkulunkulu ngathi ngiyadiphusha kubangwa yini lokho ukuthi si stagnant asikhuli enkosini wathi asohambe nje soyofundisa ngaloko haleluya ngiyambonga uNkulunkulu nami nje lokunikete naleli thuba lekuthi sengema nje embike bazalwane kule nshumayelo yami bazalwane ngicela kuyenda ibe practical namuhla kuze itovakalela kahle ngicela nje labangaba ngi3 labangeta basibacela kutoshumayela nami namuhla 3 nje lo ngagijima nje 3 utokhona kuma ngicela 3 nje Hallelujah. Ngicela bashayele intandla bazalwane. Sebavele bathathe igcobo. Kunaletimfo lentithathela phasi. Sekukhona lokutawendeka kubo. Ngicela munye emela. Ngicela munye emela. Ngicela munye emela. Nikuthathela lenza kwalene bazalwane ibusisekile. Bengicabanga ukuthi batawugijima babe ngi20. Sebathethe tinfo tabo bazalwane angikati tidzingo tabo bathi uNkulunkulu sovela ukubonile labakudingako sishumayela kanye sibazalwane ekuhambeni kwethu kunanako nje la ngihluphako uNkulunkulu kokuthi sisakhula sibazalwane indzaba iqala kuphi ngoba kufuna iqale ekuqaleni siye sithi we are saved siye sithi semukele Jesu bese sekuba bhede lokho ukuthi alandzeleleke lo mzalwane ukuthi nasomukele Jesu kufuna wente njani noma ke sengimukele Jesu then that it sekuphelele ngiko sikhathi lesinengi sinebazalwane labatishosha emoyeni angathi noma ne understand bazalwane nanguthi usishosha emoyeni uyeda enkonzweni ithe Sunday utokhonda uNkulunkulu but ungena ulambele uNkulunkulu but uphinza uphuma empty kube nale hanga ukuthi ngabe ngiyenta kanjani ukuthi yathi nami ngiyafisa kufana namake bani nami ngiyafisa kufana nemfundisi bani nami ngithi vele the presence of God ngasesikhathi shise inkonzo nasita la ayikhathe enkonzweni shise inkonzo ngoba lo mlilo kuyekwendeke wokheleke ukhale na ugicike ngoba the cloud of glory isuke seyicover the church but now phuma then you are empty uthi hawu Nkosi Jesu ngiside indzaba bazalwane icala ku salvation asesiqale lapho uqala ung0 ungena kulomnyango awumadi Jesu impilo yakho ngithi yaqala ik0 angicale ngide ngala iqala ing0 awumadi Jesu awumadi Jesu uyangena lapha emnyango liyashiyayelwa live la uNkulunkulu before umzalwane asukuma athi ngimukela Jesu usuke sekahambe ema stages lang 4 angathi ngabe niyakwati nebazalwane lokho ukuthi nje uphakamise isandla usuke sohambe ema stages lang 4 1 ngicela sifunze live la uNkulunkulu ngicela sifunze Romans 10 verse 17
ngoba konke ufuna sikuthathe evini laNkulunkulu. Lengikucela ke bazalwane, ngicela la khona sophakamise iBhayibheli lakho. Kunane info nayo lesithathela phasi nasithe ekhathe enkonzweni. Uthi I will use my phone. Yathi ebazalwane kuyakwendeka uthi wena mina ngifunza licingo kungena imessage ngente kuvule WhatsApp utaba distracted. Kunaletinye timvo letisibambelelako ukuthi singakhuli spiritual. Uthi ngoba angeke uhlazeke nangabe walemukela mbamba nangabe lakuhlaba mbamba live laNkulunkulu wangena Kristu wabusa phona empilweni yakho. Angeke wesabe kuphatha live laNkulunkulu. The word of God. Ngicela niphakamise eMabhayibheli enu bazalwane. Futhi angeke kukuhlazise ukuthi this is my Bible. Ngicela niphakamise eMabhayibheli enu bazalwane. Uyathi nalo ngembili kuvisana buhlungu. Icala lapho ke lenzaba bazalwane kukahle uNkulunkulu kuveta kahle. Icala lapho lenzaba. Ungakuhlaza njani kuphatha iBhayibheli on a Sunday uthi ekhathi enkonzweni kanti wamukela bani lo Kristu lo wambungela uyakuhlazisa yini noma asengibude baza ukhona lothi mina ngide iBhayibheli aphakamise isandla yathi ngide lathi mina ngide iBhayibheli ngicela kubuta babendwandwe imali loyithola kwawukake nangalinye ilanga nje kokuthi angihambe ngiyothenga iBhayibheli ngoba ibazalwane kunanathi timfo letimcokwa lesitithathela phansi utawukhula njani spiritually if awulifunzi iBhayibheli sitha ke sesisebenzisana tincingo kokuthi nje utawenca ngakhona utawukhula njani spiritual info yeqala lofuna nangabe ungumzalwane ufuna ube nalo iBhayibheli because iBhayibheli asigcini kulifunze ekhathi enkonzweni siyalifunze kufuna libe imira konke lo lokufunza la uphile. Hallelujah ngicela sifunzeni Romans 10 verse 10 Romans 10 verse 17 angathi ukhona into ngangifunzela namuhla lo abangishiba wanamuhla. Ngakho ke kukholwa kuvela ekuveni. Kukholwa lithi live laNkulunkulu kukholwa kuvela kuphi ekuveni. Ngicela uqhubeke bodi. Kuva kuvela ngekuthi kushunyayelwe ngaKristu. Lithi kukholwa kucala kuphi bazalwane kuveni ngokuthi kushunyayelwe bani Kristu. Stage number 1 wenda njani uvalivi lelishunyelwe ngabani ngaKristu. Number 2 ngicela sifunze Hebrews 11 verse 6 siteji secala leli wenda ini uyeva livi lelishunyelwe ngabani ngaKristu. Number 2 Hebrews 11 verse 6 Hebrews 11 verse 6 sisithe lona sengustage number 1 uthi wena njani uyaliva livi alishunyayelwa noma ngani but lishunyayelwa ngabani ngaKristu. Ngicela ungifunzele bhuti. Umuntu lode kukholwa angeke akhone kujabulisa. Buthi wena njani bese wena njani uyakholwa uyalikholwa lelivi lelishunyayelwe. Ngisithe uqala wende njani ulive bese wenda njani uyalikholwa. Number 3 Luka 13 verse 3 angajuli kakhulu la ku salvation bazalwane kuko kuqala nje. Luka chapter 13 verse 3 Cha nginitshela ukuthi nangabe nani ningadishini into neteni ngiyakuba njengami. kuthi verse 3 funa bende nje bese nenda njani nishiya tonotelo repentance. Number 4 Romans 10 verse 10 Ngobe umuntu uyakholwa ngenhliziyo eniwe emukeleke kuNkulunkulu ukuthi avume ngemlomo wakhe ube usizisa kwakhe. bese wenda njani uyadivuma
aphakamisa isandla athi ngiyamemukela Jesu. So undergo wena titinfo leting 4. Kokucala uthi wenda njani? Uva livi la nkulunkulu. Kwesibili bese wenda njani? Uyalikholwa. Kwesithathu bese uba nalokudecide ukuthi sengishiya tono. Kwesi4 bese uyativuma. So usuka lapha phasi utala ngembili. Naketala ngembili, so undergo those 4 stages. That's why bazalwane nangabe uwemukele Jesu angeke ukhohlwe lilanga lakho la watalwa khona kabusha. Hallelujah. Angathi ngoba ngiyavakala yini. Angeke ukhohlwe la ukuthi washumayela bani, washumayela ngaliphi livesi ngabese sengiyamukela. Lese kuvamile kithi bazalwane. Siyawa celebrate ema birthdays. Asengibuthe ukuthi ngibani lo celebrate ukutalwa kabusha. Ngoba ngiko lokumcoka kakhulu thina sibazalwane. Nothi mina ngicelebrate kutalwa kabusha. Angeke ngithi akaphakamise isandla. Angeke bazalwane. Kufanele kube ngumthwalo wethu lokho. Nokuthi sikuthathe kube mcokwa, nokuthi lokwemukela Jesu kokuqala isalvation yini. Because nangabe kwendeka mbamba lokho, la kuhlaba mbamba lelivi laNkulunkulu. Angeke uze ube nelikhuni ekuhambeni naNkulunkulu. Ngisho ngathi iqala ku0. Lona umuntu udivideke kathathu bazalwane. Lona nguspirit, lona ngusoul, lona ngubody. Lela nkushido isalvation isebenta la kuspirit. Angathi noma ngiyavakala yini. Lomukelako kumukela spirit. Ningabuki ukuthi nibuka ebody, kumukela spirit. Uyakholwa. That's why ke kwendeke ushumayele umuntu noma ulele esibhedlela noma ngabe bekasoni lesinganani wamemukela nangabe undergo those 4 stages angahamba ekhaya nithini nebeniyongcwaba sithakwa kanti niyongcwaba umuntu lo yongena ekhaya because lokumcokwa kakhulu kulesiphetho kuthi uphethela kuphi akhathalekile ukuthi ukhonde iminyaka lenganani. Lokusilahlekelako ukuthi siyajwayela nalokumkhonda uNkulunkulu, siyajwayela nalokuthi ekhathe enkonzweni, siyajwayela nekwenta konke sikhohlwe ngesiphetho sethu. Kokuthi lo spirit lo noma ngabe kuthiwa namuhla wemukela Jesu ehamba ekhaya utawuhamba mbambe bazalwane ngekhaya. Hallelujah. Angathi noma ngiyavakala yini. Ngithi kumukela bani? Spirit. Ngoba uNkulunkulu yini ungumoya. Shokuthi nawemukela so undergo those 4 stages. Nawemukela lo Jesu sekumukele spirit. Hallelujah. Sitalana ke ku number 2 sikhuluma ngasoul. Lona ke akamati Jesu. Sayifuna iqale la lenzaba ngoba nawamukele Jesu automatically wemukela moya lo ingcwele. Seyiyaqala la lenzaba. Lo soul ufaka mind, ufaka ema feelings, ufaka ema emotions. Hallelujah. Angithi ngiyasho ngithi lona nguspirit. Nguye lomukele Jesu. Seyaqala kinzaba seyitala. Lana lendlu lele ngumuntu ingcolile. Ngishito ngathi ayimathi Jesu ayikake seyimbone. But seyiqalile inzaba la. Seyiqalile la ku salvation. La ku spirit. Seyifuna ingene la ku soul. Ngicela ke ngidawubekise bazalwane ngidawubekisa ngaGalatians chapter 5 from verse 19 to 21. Leti dithelo tenyama but ngicela kubekisa ngato bazalwane tibe i-example yami yalo. Ngicela ngifundzele Galatians 5 verse uqale ku verse 19 ugcine ku verse 21. Nekukhonda tithito, nekuthanda
nebutha, nenkani, nemona, nelulaka, nekubaka, nekwehlukana, nekuhlukula, nekuhawukela, nekudzakwa, nebudli, naletinye tintfo letifanana naleti lenganitshela ngato kucala kuthi labo labenta letintfo bangeke balidle lifa lembuso waNkulunkulu. Hallelujah. Ngisho bazalwane ukuthi sengengcilelana ku spirit sila ku soul. Soul sona unanathi tonke nathi tintfo latibalile. Ungumuntu nje botiphilela eveni uphila yonke ngikho ngalesinye isikhathi abantu baba nema expectation ukuthi namuhla na umukele Jesu kwangathi na uphuma ngathi impilo yakho ingagucuka nje ngaleso sikhathi kanti angeke kuze kube njalo bazalwane lana ke because so nawemukele Jesu automatically so wemukele moya loyingcwele nangu moya loyingcwele sofuna operator lendlu le ingcolile nakafunza le scripture uthi kunebugwadla kunebuphingi kunemona kunelulaka nako konke la kubalile so yaqala ke nayi indlu ingcolile uthi moya ingcwele yekela phela lobugwadla ngula khona bazalwane bafike bahluleke khona namuhla bazalwane sigcwele bazalwane labathi mina ngidawuthi hambela mina ngekwami utawukhona njani ukuthi hambela ngekwakho because lo mtimba lo ebazalwane kulikhuni icala kuphi la ku mind angithi soyaqala moya engcwele uyangena kulama kamero la ngumuntu kugcwele kungcole asengibekise bazalwane ngokusuta uthi lo munye yathi mina elikhala ngagcina kulicleaner last year ngibani lothi mina ngiyathanda ukuhlala endlini engcolile lothi mina ngiyathanda nje ukuhlala endlini engcolile kude namoya lo ingcwele nakangena kumuntu angithina ngo spirit sota ku soul sothi ngicela uyekele lobugwadla seyaqala inzaba awu Nkosi yami yathi angithi iqala lana ku soul utshela lengcombo ukuthi ngiyekele mosi yathi lenfo imnanzi uyayibona yathi ngoba lana siyalwa la futhi siyalwa mbamba waze waphasa la lo lokta umanifesta physical ngilolo kula kusoul utawusimo ingcwele yekela lenkhani angihlali mina la kungcole khona ngihlala la kuhlobe khona bantu bayedzelela ngalesi isikhathi ufuna vele basikhombise ukuthi sine sibobani angifuni nje kwedzelelwa mina ajabe moya lo engcwele shokuthi lendlu yakho ayiklineki umvlomusha awulali ungashadi sitawuhamba njani siyodlala singa practice yebazalwane uthini moya lo ingcwele lana ngikhuluma ngesalvation bazalwane angikhulumi ngemuntu lo ojwayele ukukhonda uthi no sex before marriage ukhuluma moya ingcwele ukhuluma nengcondo ithi kodwa namosi ngilapha euniversity ngiphila ngayo lemvo ukuthi nangilala vele bayangipha imali sengitawuphila njani haleluya kuyavakala sengitawuphila njani moya lengcwele wenda njani bazalwane akakhona uyacinzeteleka angithi uyayicleana angithi lenzaba isebenza kuphi engcondweni isebenza enhlitweni kuyaliwa la kumatima hamba ucolela ngacolela njani moya ingcwele babwama kangikhulisi makwama kangikhulisi ngikhule kabuhlungu ngifunza kabuhlungu ngibona makwami adlubulunzeka lana moya ingcwele uthi nyalo mina ngiyati mina ukuthi nangabe uvuma mina I will make a way uyala sengibala tonke letimvo lete bazalwane asangibudeke nangabe ke moya lo ingcwele sekangangoni angakhoni to operate la
lo lokutawumanifesta ka physical kutawuba yini, because nangabe lokungcola kugcwele la ku soul, moya loyingcwele angakhoni kungena lo lokutawumanifesta la ka physical ngila ku operate khona kahle la ka soul. That's why utathi kunebantu bakamoya, hayi ukuthi umuntu wakamoya wavuma ukuthi moya engcwele a-operate la ngalokuphelele. Lakathi uvuma ngithi susa bugwadla uyakhona uyangena ekitchen, nakathi ngithi susa buphingi uyakhona kungena emakamereni, uthi lo mona uyakhona kungena lendlu lengibani lengumuntu, uyakhona kungene a-occupy bani soul, lolo kutawumanifesta ngala, kutawumanifesta tithelo takamoya. Ngicela ungifundzele Galatians 5 uqale ku verse 22 to 23. Kodwa tithelo tamoya nguleti: luthando, nekujabula, nekuthula, nekubeketela, nebubele, nekulunga, nekwethembeka, nekuthobeka, nekutibamba. Kude umthetho lophambene naletintfo leti. Hallelujah. Loloku manifesta la nangabe umoya loyingcwele sangene wa occupy lo soul, lokutawu manifesta la ka physical, tithelo takamoya, luthando nalo lokunye lokubalwa kubazalwane. Lana lokukhulu lokwenda ngokuthi kube lukhuni bazalwane labanengi bagcina ku salvation. Bazalwane labanengi bazalwane bagcina la. Kuhlupha lokuthi emandami lawa angawanathi. Lokuthi nakangena if my bottle be empty bengitawuthi uyangena moya ingcwele ufika la emkhathini. Mancane kakhulu. Ufika la emkhathini. Ufuna kugcwala la kumzalwane, ngibekise ngendlu lokuthi ufuna kugcwala kuze agcwale kufuna kube nekuvuma. Niyabona bazalwane, bengibekise ngemuntu, ngibekise ngelikhaya ukuthi likhaya lengumuntu. Nayi niyabona ukuthi ku lamanti asinawe mukela Jesu, shokuthi wemukela moya loyingcwele ufika la kuze ke agcwale aphuphume, then ekuthiwa you are baptized by the Holy Spirit. Indzaba seyila waze wancoba la, waze moya ingcwele wancoba la ka soul, because la ka mind uwedwana ngila ucabanga khona kunale ma feelings ulwa wedwana la ungumzalwane uyakhona kumanifesta, because lo sokuvela la ka body ngilolo kuchamka la ngilokuchamka ngala ka soul. Into lebambelelako iobedience, kulalela moya loyingcwele. Nasifike sifeile khona sibazalwane. Yathi nangabe ungumzalwane ungabi baptized by the Holy Spirit, ngishito eqaleni ngathi nangabe umukele Jesu uyalikhumbula ilanga lowamukela ngalo Jesu, uyamkhumbula umfundisi lowashumayela, uyakhumbula nescripture lesafundzwa, nalala ngeke ukhohlwe la waba baptized by the Holy Spirit, because nangabe umvumele moya loyingcwele uyaphakama agcwala zacitheke lakhathi sekacitheka. That's why kubana ukuthi so kunetithelo takamoya lebese setiyamanifesta tiyabonakala ngeliso lakamoya, like ukukhuluma ngetilimi. Ngilokunye lokwenda kokuthi ucithekile sekuphuma futhi naletilimi akusina tilo tawutifunza, ngoba kuleti khathi tanamuhla sibo wate bazalwane nesitha siyakopa konke lokwendiwa ngala ka Kristu. That's why kufuna sibe nayo i-discerning spirit esisibazalwane, because saze saba ne-discerning spirit sitawukhona kuhlola bomoya. Hallelujah. Angathi noma kuyavakala yini. Hallelujah.
indzaba isala kuphi? Isala kokuthi asimulaleli moya loyingcwele. Bebafundisa abafundisi ngamoya loyingcwele. Bebafundzisa bekunenkonzo ye-youth. Ngenteka bebakhuluma ukuthi moya loyingcwele siyeva moya loyingcwele. Uyini lo moya loyingcwele? Angathi ngenteka bese kukhona lokwembulelekile namhla. Lokuthi sikhuluma ngani nasikhuluma ngamoya loyo kuthi kufuna angene a-occupy umuntu ngalokuphelele, then lo kutawumanifesta ngala ka-body setithelo letiqhamuka ngala kaso. Shothi ukhonile moya kungena wa-operator yonke lendlu le, wavuma kokuthi kuyathanyelwa kungcola kuze atohlala phela moya loyingcwele la kuhlobe khona, ngoba akahlali la kungcole khona. Then lokutawuchithekela ngala ka-body tithelo takamoya. Angeke ke bazalwane sibe nebulukhuni to lead kuthi ungumfundisi to lead bantu labagcwaliswe ngamoya loyingcwele, because ilana kuthiwa lo mtimba uyaganzayeka sekubusa moya loyingcwele ngalokuphelele. Lona ke la sekugcwele khona moya loyingcwele, angeke uze ube nelukhuni bekuyothandaza, angeke uze ube nelukhuni bekufunza live laNkulunkulu, angeke uze ube nebulukhuni bekukhula, ngoba nale journey yekuhamba naNkulunkulu uhambo ngula khona asata kufundzisa konke moya loyingcwele. Haleluya. Ngicela sifunze Galatians 2:20. Umfunzele nje the first part. Nasekufikile la kwaphelela lokuthi ukhonile kuncoba wamlalela moya loyingcwele sokuchithekela ngala ka-body. Ngicela ungifunzele lo first part nje. Ngako ke mina angisaphili, kodwa nguKristu lophila kimi. Yes. Mina angisaphili, kodwa nguKristu lophila phakathi kimi. Bese ngilithanza nge NIV. Lithi, I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. Ngoba nangabe seka occupyile aphelele la uthi I no longer live, because ebazalwane kulukhuni ukuthi ihambela ngetikhwepha takho. That's why utathi namuhla utathi hamine ngidahamba ngiyovuma, kuthi ngonile Nkosi nangabe nje ngidahamba kungonakelele ngidahamba ngiyovuma. Namuhla ungumzalwane lovumako, ungumzalwane lo uyona uyavuka shokuthi uthi hambela ngani ngetikhwepha takho. Hallelujah. Moyingcwele akathathi le space ngalana waze wachithekela ngala. Thina ke sibazalwane siyathanda kujaja. Lele sekumanifesta ngala. Bayaya nje masomfeni kofana bukela. Khuluma emanga uyalicanganisa lisondo. Nakunaye uyadada itindzaba ngamunye. Ebazalwane kumanifesta lapho sithelo senyama. Siyafuna nathi ukuthi lo mtimba wakhe awukaganzayeki. Nalithi I no longer live, but Christ. Hallelujah. But Christ lives inside of me. Ngoba nangabe kunjalo lo mtimba lo uyaganzayeka. Ngishito ngathi angeke uze uhambe ngetikhwepha takho. Nakathi ngoba lana uthi yekela, ngoba nasasithi yekela lokumanifesta la kutawubalula, because siphila emhlabeni bazalwane. Ngoba uthi na umukele Jesu shokuthi sekude wena ngeke uzuthemtheke. Siphila emhlabeni nangabe le process lena yenteke ngalokuphelele utawuthi noma umtimba sohlaseleka, because itimvo tasemuva tiyavele bazalwane. Utathi nasohlaseleka kuvele lo Galatians 2:20. I no longer live, but Christ is living inside of me. Uoccupy waphelela. Moya oyingcwele utawukanzaya lo mtimba ubebede emandla. Labanye bathi thina sitawufuna ukuthi
netinfo tethu sitawufuna ukuthi ihambela ngetikhwepha tethu angeke uzukhona. You need to be baptized by the Holy Spirit. Hallelujah. You need ungatoti hambela singasali lapha ku spirit bazalwane akuhambe kuze kutofika la egcineni. Ngingaphethe ngicela sifunze 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Shangathi uNkulunkulu wekuthula anganigcwaliselanga lokuphelele. Agcine umoya wenu nemphefumulo wenu nemtimba wenu kungabi nasici ekubuyeni kweNkosi yethu Jesu Kristu. Hallelujah. Ngicela ungiphindele futhi sisi. Shangathi uNkulunkulu wekuthula anganingcwelisa ngalokuphelele. Agcine umoya wenu nemphefumulo wenu nemtimba wenu kungabi nasici ekubuyeni kweNkosi yethu Jesu Kristu. Kusi kufuna sende njani sipheleliswe 1 kuphi kumoya wethu 2 emphefumulweni wethu nasemitimbeni yethu. Hallelujah. Ningayeke uhlala phansi bazalwane. Amana sengcwelise ngicela bashayele intandla. Amana sengcwelise ngalokuphelele. Kufuna sihambe kulama stages lawa bazalwane. Kuze sibe bazalwane lesingeke sihambe ngetikhwepha tethu. Mayimoya engcwele asisite namuhla. Mane singabi kuleli bandla lekuthi sitawuhamba ngokuthi uyathi uyeva nangabe ugwedla ungumzalwane. Uyeva ukuthi hayi man angafiki la uNkulunkulu afuna kungisa khona. Ngenteka namuhla sophendulekile. Hallelujah. Ngicela sisukume sitongena emthandazweni. Siyambonga uNkulunkulu. Kufuna asengcwelise ngalokuphelele. Uthi I no longer live but Christ that lives inside of me. Labanye sitane kugula sitana konke uthwele imithwalo asengibekise uphethe isitulo uthwele imithwalo uyakucinzetela. Uthi uNkulunkulu ufuna kwethula lo mthwalo. Uthi mina ngiyakwati ukuthi ihambela mina angeke uze uhambe wethwele litshe enhloko. Shothi moya nengcwele ufuna operate ngalokuphelele aphone empilweni yakho. Ufuna operate ngalokuphelele. Nasemini singangena emthandazweni. Ngenteka ukhona la uthi mina angimadi Jesu. Mhlambe sengiyaliva lelive namuhla. Ngifuna kumemukela lo Kristu ngalokuphelele. Ngifuna kuphila na impilo la layifunako ngoba lishido livla ukuthi bataywa ekubhujisweni. Nothi namuhla ngifuna kwemukela Jesu. Ngicela manje uphakamise isandla sakho la khona. Namuhla uveta lithuba lelihle uNkulunkulu. Kungenteka kube le message le yamunye. Lothi mina ngifuna kwemukela Jesu namuhla. Ngemana bengihosi nemsindisi wempilo yami. Yena lo ngakhethi ibala lemuntu. Yena lo ngasibalele ukuthi sibuya kuphi. Namuhla wehlisela lo musa ligcwele lihola. Yes Lord. Ligcwele lihola namuhla wehlisela lo musa. Bese uthi Luka 15 verse 7 nakuphenduke kwesoni sinye lizulu liyahlokoma. Lo lemukelele live ngalokuphelele. Lo undergowe lama stages lengikhulume ngawo. I-hearing, i-believing, i-repentance ne-baptism. Noncisibazana ne-confession. Lokwamukele uhamba wa-undergowa those 4 stages. Lo lemukele mbamba lamsebenda. Ngicela uphakamise isandla bazalwane. Lothi mina ngifuna kwemukela Jesu. Wesibili ngiyeva yathi bengicabanga ukuthi yathi bengenda kona sengiyeva ukuthi ngathi kukhona la kuhambe kwasala khona. Namuhla ngoba uthi uNkulunkulu uyavelana nasi. Sengilivile live la uNkulunkulu. Ngicela manje kuhambe ngiyoliphila.
sengilivile live la uNkulunkulu amane ngihambe nami sengiyotibuka ngitihlolisise moya ngihlolisise nami la ngikendi kahle khona lo Nkosi namuhla ngifuna ukuqala kabusha namuhla ngifuna ukukukhonda nami ngicela manje usonzele ude ngembili ngicela manje ude ngembili uthi yathi sengivile bengicabanga ukuthi ngihamba khona bathi hayi man ngathi kukhona la yasala khona because abazalwane nangabe udade ihambela ngetikhwepha takho awuyindzawo ngoba lo mtimba ngeke ukhona ukuthi mina ngidatiphilela ngitati ngoba niba wade baza noma somemukele moya lo ngcwele ube soloku akulanzelela njalo ube soloku akhuluma kuthi lokhu ke ku wrong lokhu ke ku wrong hallelujah Yes, Lord. hallelujah